Komisi Benta nak jengreki ya ka jengdap san sepak senam jong ka imanong klau. Te kebang yetip ka imanong klau kala sedang ada usnam caya san sepak arun riu. Bat kala tung ya ka komiti punya perkat ki ki jengreki ban pensakan mau ya ka jengdap san sepak senam. Dengan ini kita khot jong ka jubuli komiti la ya kot ba kawai ki item mangin perlong ni ki program kolong man ailat eki khul samla jong kahima man pelong da ka football ye kan ka football tournament la pia aki prateli zone bat kan ka kin si zone jongi ka kentup eki prateli team bala aki bat penya ka kenci pelon sport association ina le jonga president ka kenci pelon sport association makam juru khot da celebration committee jong kahima no klau pria sobha ye ki team ke bede menjadi utakasi ka kenci mauria bat ka tengri bagi aki Hindu kini pat kitip ke bagi sementara kedeka tournament ke jongi. Ki ba kaji ko joko komiti kalong ba ki ba job andi kala adu dan kini ki prateli jisun sekon ka final ke basa pelong te apo da maulu mamaira. Tinggal kerpa di fibaro kitip ke bagi sementara adu ki players ki officials ki napunian bagi simkia ye kini ka tournament bagi pelong ni ini sim bak sulong ta ka tournament ka tang sipor mo. Kumagi sementara te ka tournament ke pelong da PDSA kumdung ngilang disiplin ngi nyabut ni kita ka disiplin te ngi skam ba kadeka je la kaju ni po kan jisot kan long ka bet ke bayar nanti ai kubra ye ki khot juga kan si pelon sponsorship ba san bak nong si ba pensai phan ka sentiu bat ki media ke members ki ba ngi ledor lang ka ni por bat ngi skam ba lemba jo kan ka jing pelong jo kan ka tournament tentang bahkan yarap ini ya ka jengi lakai football kan pekan maru ini bagi long ki kun ki hajar jong kai manong klau kali ko hima ka bala pau nam do ka por ka sa jong tharai abang yong kai manong klau ikan ba yo terot sing ni ka phanong lai ba ki pat ki khawai jong ani ki hima ka jong ni ki blang do ka jong por ki khawai ka kari ba ka jai kan riu